по Загреб, Татран преш победи, еве загубивте во битва од Еврофарм работник. Каде ти ги виде причините за поразот на овој надпревар? Ne znam šta da vam kaže, jednostavno željeli su više pobjedu nego mi, borili su se. Mi smo u utakmicu ušli loše, jako neskoncentrirano, nečvrsto. Jednostavno momci su danas izgledali bolje na terenu i kao što je rezultat pokazao, zasluženo smo pobjedili. Mi smo imali priliku osigurati prolaz skupine sa današnjom pobjedom, nismo uspjeli. Eto, sad se moramo vaditi protiv Tata Banje i Hanovera. Како никогаш до сега НЕК се многу близко до Загреб и би рекол конкурент за титулата во Хрватска. Кои се амбициите на вашиот тим оваа сезона и во домашното првенство и во ЕХФ купот? Pa gledajte, nama je cilj šta veći rang izboriti u svako natjecanje. Jednostavno pokazali smo da možemo dobro igrati, da možemo s bilo kim igrati. Tako da ja vjerujem uz pravu igru, ne kao danas, da možemo se boriti za puno više. Вие имате договор со Нексе од Нашица, меѓутоа низ медиумите се појавија некои шпекулации дека имате преговори со Вардар. Има нешто во тоа? Pa gledajte, ja trenutno moram samo razmišljati o svom trenutnom klubu i kao što vidite nismo baš odigrali kako treba, još da sad nešto spominjem ne bi bilo dobro, tako da treba se prvo skoncentrirati na zadatku u klubu i da ćemo lako zaposliti.